Western Nyota TV no kusanga fubwange kuhurere sipindi sio buruki. Sipindi sio buruki tsingara oburuki buri muchimba kachika bohane echemumbo nichiribusia Vihiga Kakamega Trans Nzoia alala nende Bungoma. Nino kusanga fubwefwe okuringara chingendo chiria ama okuringara bulamu wabareba rende sirienya eryo hwema mobisala bikabohane ebyo buruki ngaburi haburi buri mulela nokuhola ohula ngangara Western Nyota TV. Olwarero nokusanga fubungi obarera omwami Lenard ruborari na machubo kasina karnako kusirisia erienya riaye nene rienya sinari arnaro kwanza alafu agwe na kuchuta kemba hairia echirisia erikulari kwane abundu buruki nangori Priska Chuki nyalawanda yori napiu stangausi ambi usihalo SS pindi esio buruki ambi mwana sawa sobore valori meraka Orio mno Priska hungaribishia musihalo siao sino Obumbira ne bamenyi aba Bunyala West andi okirao abaremyane ndabakoma abambani menyere nabo Orio Bunyala Orio ne amera kange ni Lenard Obimbira ndi mumenyi owe magwe mulukina hunyanja Orio muno ori munesi ndi mumahia ndi mumahia ndebulwe magabira na machikaru uya mani abeho bange abasinyama barukaribishia magwe ni akusisiri Orio muno ambi msihalo sespindi sio buruki Haro umwami saberso bore valori mbwe Lenard Nuina nerienya lia oneri umwami Lenard Nuina umwami Lenard wando Obimbira nimbola olondokana nende okuhula hwange ndamarisiria amasomo kange ka primary ebubango ninjia muskuli esia secondary amkura and ninyola amasomo ka university Catholic University ndi musomi weri somo langu mbwe commerce somo la biashara accounting option and musomi weri somo langu mbwe business administration yozi ni biashara strategic management mu degree ya masters ne ndahola emirimo nende Kenya Railways emiaka zaidi ya 10 ndahola ndabo mwemeresi mu mungano kwa vijana abaholi bemirimo abakatoliki ndarimo gomubihi ne kukiwango ofisi ya kitaifa aninda hanyola nafasi okuwakilishia siado sefosi ya Kenya mu World Congress ndalo bolwango musiani siongone okuwakilishia Kenya nindi member and nibachaka constitutional review ndaberesibwa nafasi i meeting ya stakeholders Catholic Secretariat amberesia nafasi okuwakilisha vijana handio kando nendeo ndahabaho omusari owabanyala Nairobiano nenindi mu Kenya Railways muhali yo kholemirimo ndani na madaraka paka hule siha esiyo mhongo wa Kenya Railways yahwanya itimu y'abantu baranu abakolola ngolwa railway yari niyendelea bailanga task force nda lobolwa mundari nga secretary
endari mulala kubakeraki abo mukongo wa Kenya Railways railway hariari yafunga ni nyola nafasi mu Rift Valley Railways nesie orichingi o yinya chicheki cha Rift Valley Railways ahandi mpaka ngande chandani olemirimo nende New Kenya Railways yene yemerere SGR bambere sie mirimo kwemerera office y'abantu ba pension ne abwene abo office yeneyo ni handarulamo ni njo kole mirimo mu county ne mu county bambere sie mirimo nga minister wa finance and economic planning handi mwaka 2018 handi nibamba appointment nga minister mani kulwesi fasino Priska itamu ino ndine richugo nyemere ikura nga MCA usiama sia Ford Kenya mu Bunyala West Ward wemere MCA usiama sia Ford Kenya Bunyala kusina siama sia Ford Kenya siama sia Ford Kenya nisio siama esinde historia siri historia yasio iri namba habiri kusiama sia kanu manyire siama sia Ford Kenya siari mo bahulundu befue Jaramogi Oginga Odinga siari mo Masinde Muliro siari mo James Osogo Okondo yo siafonari msiama sia Ford Kenya Mheshimiwa Wanjala na Racha mu ODM ya veru Ford Kenya ne siama sia Ford Kenya sirinde mulusunga wola legacy eyoburuki handi nesiarera devolution nesiarera multipartyism wala malomera mahua akasangasia akalomera lukendo lwao kulao silisio manoriana ne ordinary chomoro kwenya kuba MCA wa Bunyala Westward ndi usabendi ndi kurebendi obula mbwa habiramo ngulo wa harwelesia ona utumiro oriyama network ya hakuwanje ngulo mbwa habiramo ohurera rari kulari kwane mbawulo malomera ri kulari kwane eri Bunyala Westward Orio muno Priska manyere tofauti yange nende bandi abani bema noringalanga mipangilio eki county eki hoere kepusie abamenyi babusia yose ayibere okiraho aba bamenyi babunyala West onalo lambwe isignature yange iri hu development county development plan ilanga bo CIDP ne marahangi abantu balobodwa kama nga MCA sibamanyanga ngonyala ohole mipango kino kihonye bamenyi who ground ha ne esyo mwene ngandari mulala hu bakihwania kihuo balangambwe products ekinyalo honya abantu mu county abamenyi manyire mbwe ata serikali ya kitaifa ngola mwaurire ni basoma budget biruo birebe babore mbwe programs eki supporta abamanani okisiao ngefwe bantu bamenyere ambi ne inyanja horine the blue economy ne blue economy no mpaka mundu abeyo oyoelewa nuringala vision 2030 ne ngola mmanyire serikali ya kitaifa iringara big 4 ne fona funu buri county efwe bya kwahwania byosi ebilingana ndebya big 4 bino horin and the agricultural development fund horin and the cooperative development fund horin and the grants horin and the business development fund ne chino chiosi
kabamani aka MCA ohulo lambwe allocation abana ni nabresi bwe a reward based yehonyerwa irie yurira abamenyi irie kubera bino byose bilangwa mulusungu bilangwa economic stimulus bihonye uria oranyalo bukula iloni mu bank bila ohulondwa ngaba hayi bahola table banking ngaba sacha benyo hola biashara nga youth ababa nibenyo chaka ababula abachakira abarula mu school ne handi hurende basaris cyose kihoere ekihonye varia abenyola mu hali babula obahonya banyale kuendelea na masomo nevyo nini ngala nesie obimanyire okiraho okubera nibirimbwe obulo moyo okuhonya bamenyi so nyala ohole bintu byabwene ona kola se bintu byao ne bila hiyo manyire ni bila signature yao iri ku county integrated development plan ni na mapo mangi sana kala malo mwangua muricho muri ne ryo kwenya kuhusia chi county mungira chikabuhana nori musisa la CNSO ni signature yao iriho ne sina eso nyalo abo lori sino ndasi usirisia okubirira mpangilio kineke. Yes, nori ngala kusira siya haba ku county okubera okwa masomo kange nde nafasi eyandarimo nesie oari owesisala owa program eyakalweko nende honyera nafasi eyo ohurera fish cage echibani chonrehanga musangomo proposal eyo nesie warera nehandi ndamala hurera byarimbwe bibirira mu bantu ba BMU na bamenyi aba Bunyala West nenda abandi bose babanende interest okuruka chingeni mungira ya fish cage omanyire stock ye chingeni munyanja iendelea ni iduduya sakiro lolangariye ni rivao kati ya serikali ya Uganda nenda banabi ba Kenya na oyosi mpaka nga serikali hulole nga kukubaimba hanabo obira mu serikali handi nde honyera nafasi yeyo ohakikisha mbwe abantu management ya cooperative marenga banyola support yera kwa beresia support mu budget mara habiri hakikisha mbwe omuradi kwa cold storage nende ice production fish filleting kuhuanisi kwe village lakini onanyola mbwe aundi kwandira abundu okubera sibanyola support ya leadership eyibaniye ku ground ne abanyala barwamanyana ngabanabi mani sakira nibaranyorre omuruki onyala kuendelezia omuradi okwo orinde maono bicho kwanda nabantu banendelea osanda handi nindi mu county byari humani amani kange ohu influencer serikali ya county ohurera matinga zaidi ya 10 mu rice scheme ya Magombe na matinga konekali yao kahonya Bunyala yosi nende Busia yosi mheshimiwa Babu na MP handi imba heyo warera la mheshimiwa Babu nende governor neriparo elio mheshimiwa Babu niwe chanario na sinindi area ngo okwania gi budget e county ndalanga governor na fikirisanya naye na matinga kanyorokana handi
nindi mumirimo kyandaberemo ndahonya usupporta machine ka value addition muskimu CNS anindi agwe nawe osi ndahonyera MCA Bunyala South okunya ole siro sio kulugare ne handi nindi yao karimani kange nesio warangira okuwania World Development Plan policy World Development Plan kama CDF o supportanga chiwodi nevyo byari copied musialo silamba Kenya inamba mani sakira ninyola nafasi esi abantu befubenya muno ne ifuni ifuni inyalonye orehana nga Bunyala West harano kurinenda na Asiongo nende Busirwa kino kimalanga mu machi ne kihore chindalo kino chiumisibwe abantu barakemo mabere abantu ba breweries bakonyanga baria abarimi bamabere ili bababere siyesende neyo ni ifuni kando nende inyanja hadi bantu ba Bunyala West banyalo kuwania amadiba akechingeni ngola mlolanga mbwe Kiambu ibula chingeni chinyingi okuhira ate Bunyala ne babula ko inyanja ambi nabo ne chingeni kino kirura mu madiba ebyo babilanga aquaculture ne serikali ya kitaifa kulwe sasa noni muringala budget abahwanisye baloketere sende echi support emiradi ngekyo kiryo ne nindi mu county nga MCA sio sinjo ku support emiradi ngekyo kiryo ninga mumanyire serikali ya county emirimo myire okwandika ngabana emirimo baruo baria abafaidika manyire sinememila yo kora mera ka bantu ku TV musika siandarimo ne handi every MCA abechande china fast chae mu county MCA niyo chande na niyo besonga china fast akulu mu national government MP niyo besonga china fast mu recruitment mani sio sinda ko lamani uhakikishe mbwe bana bangi banyole mirimo mu county nukurachi ya omwami umulero muhero sipindi no buruki sipindi so buruki siringara abaruki sayamanyire nebiha ebyesiasa ne hurinde baraga hurinde nde baria abosi bahulundu abarinderienya byokusisa bicho muri yawe mu buruki sehemu chikawhana umulero rero ndiano nende omwami Lenard Obimbira arinderienya rero kuba MCA mu Bunyala Westward ne huriano kubola kendo luwaye kwabola kariaka yabirira mu no bujusisi no bwaheka obwa anatumira okusirisia rikula rikwani mu Bunyala Westward nindira kula maswali ke mwe sawasa ucho kumwe machi kufunya choro bora ni manifesto sina ya nayo yari bolanga rinomba pangire numunda mukari ndahola kano usirisia lala ili kubenende elimenya erikwani orachari tawe esipindi no buruki kumwe machi fuchofni omulero muherwa weingangara e Western Nyota TV ni kuborio kulobulori wa obukwane kurukulo manamara kumahwa akoburuki esipindi no buruki nango repriska chuki ndiano nende omwami Lenard Obimbira or nende rie nyama richomoria rio huema usisala sia MCA Bunyala Westward ingangara ya Western Nyota TV ria nukulo manamara nende baria abakubachikura manyire kurukusirisia obulori buno kuba menyi abakubachikura harunka rembonde rienya ryokonya kuloloha gulowa omwami Lenard Obimbira ambi ku Western Nyota TV ulumana karama kwa kaya hosirisia amulukendo lori menya ria kulamirimo ne murienya rero konya kuba MCA ni sina ama no bujusisi no wa ini area obwana bolari buno nende bandu abandakenda kuniserera lwandirundi runo lwande na mirimo bana icheno kuna konya na kurunde kuri sabere saru bore humbwe murienya rero ni manifesto sina ya bora rino numumbere siya ndo sirusya kano ndakola kano ngona mnya erimenya erikwani
ambi kuchirisie esihalo sesipindi esioburuki omwami kujuma kwa manifesto omanyire buri dala paka larabe abolari nibula buri ndamarora lo angachi nibulendi ndarao ngori bombo ni manifesto sinayo nayo obusirisia erimenya no rekwani oriyo muno Priska kulokwe nyoma nyambwe ni manifesto sina neambani ndi nayo manifesto Luhya ni amatubo kambani ndi nako ohu timilizia kubandu befwe ohonya eribula lyabwe erimere machubo omusirisia ngolo mumanyire abamenyi ababunyala west basibihane neinyanja bwadiri neinyanja ino irimo ifuni ni kuchaka so kunabola mbwe hukule chinjero echinyingi abandu bache banabe mpaka uhubole mbwe kuhusie chingeni munyanja uhonyera uhusia chingeni munyanja nimani harano kanaba mani kange ohakikisha mbwe baria abenyo husia uhubirira mungira y'inyanja banyola support eyo hukula chikejeze cyo ili bosi banyole ifuni yo munyanja ndehonyisiri ofisi yange ohuhonyera itinoni programs ekiri subsidize bachilanga propua sorry chihonya maskini ndani chihonya abandu benye kwendelezia hakikisha mbwe kando nende munyanja abandu bahola madiba koruka mu chingeni nibanyola support muradi oko kwariho esasa economic stimulus nhandisa serikali yakulu inyisye sende asiwa big four nhandisa serikali county eyon imradi kwa fisheries department ya fisheries irimu county so ndahakikisha mbwe ndehonyisiri allocation okusupporta varia avenya kwehonyisya grants eche county bahwania madiba banyole ifuni echingeni okubera kulwesi kasino onyaloka enda kunyanja okoso onyole ngeni yokula okubera mitoka kicha ekikula chingeni chyosi neingira abantu banyalo faidika ngabamenyi no kuibula chingeni chinyingi handi ngolo mmanyire mbwe abantu befwe bosi nabarimi ndahakikisha mbwe bafaidika ohurula mu bikapo bye county bino nga agricultural development fund ibahonyera ohunyola chingori ibahonyera amatingatinga kabarimira mungira ira bafunaka ili hunyole byahurya byera handi ndahola mani hubeimba hane ndabandu ba Kenya breweries baruhonyere amadiva aka na hasiongo nende busirwa hukomye mungira mbwe kunyarora aka mu mabere aka abantu ba breweries benya ohuhwania chibia bane bandu befwe banyole ifuni handi ndahakikisha mbwe abahaye batebo banking banyola support banyola grants ili banbene ndesende chiera echi abanyala kwe osania abene kubene sakira huri nende business development fund sakira huri nende grants mu county sakira huri nende cooperative development fund uvera cooperative development fund
isupporta cooperatives chindi okunyola sende echi abanyala kwewosia mu nende interest indeed mani sakira ebintu nebingi ebyanyala ohola okulondokana nende amaparo kange okulondokana nende birya ebyamanyire mbwe biruo ne sibihonya sai abamenyi babunyala west iulawo ingira yabafaidika okubera abandi babikorirwe ne abandi babimanyire ne bakorirwe mwe banabinyola barye mani sakira kando nendeyo abana bafuire banyole basari abana basome ne obuhonyi nobungi handi ebureka ECD mpaka kusapote eri kulali abana befwe ulwezi gasino ebunyala iperforme bilai ni mu marebo ni hola iliyo okubera kwa background eibani iruo muri kula area primary ne sakira khwenyambwe kusapote mu function kire kibali kire echa county abantu befwe bafaidike ara bana banyole byahuriya mu skuli ili baranyola amalwae ovyo ni handi ebureka nasubutali mpaka hakikishembwe ngahuri poti hori very farol ne ngai function ya health iliasi wa county mpaka hole bidi ngamtetezi wa bandu ili hubene de clinic eburemia au bubango ku junction ambila bandu einyalo bareranga amarwae madidididi nenda bundu ngakulunyofu ili bandu bandi barerweyo ni barecha poti musubutali aho ndabahonya abamenyi ababunyala west nahandi ngodo mulola efwe khuliyambi neinyanja handi khuliyambi nende nzoya ne amachi akemifreji ni shida harano nga mtetezi wa bandu mpaka hakikishembwe injini eibani pampanga machi poti ni injini indai irine ndamani akapampa machi ako ne mifreji chipipes chige echadomoha echadeha chihwani sibwe okubera echinyingi chinyasibwe nende contractors abakhone chingira cyo madala na hali hakikishe ngo muradi okwaruda cyo water scheme kuhonya bamenyi abe magoye Obimbira nduchi mlikure wa maswali mangu kubira ku namba iri ku screen 0703914455 aria no bola machubo kai akano sirisia numuberesia okuingira mu buruki bwenowo obwesisala esia MCA omwami oberesa no ri kuendelea obere no bola amapa kono sirisa ko bukuli echindwaro wangu obororo kumia kuhola abantu barake amabere breweries wataja bintu vingi ne no siendelea mako kobero bola kari ambesa baso borreho barano bantu baze bari kure bangari ne omwami osarobora hari baze arupangira ari oyo ni mzee okelo bola mzee okelo kula kulinyofu ari baze banyola hosina bubango ndio me correct bubango uriyo mno priska omwami okelo baze musi munafaidika who grants muberesibwa sende muba muchi group chindi dididi chiba registered ni munyola sende echa mchakira bindu bidididi biashara chindi ni didi urinde grants urinde business development fund okola biashara irakufunaka nonyolo chakira besa irakufunaka nyola chakira aya kuriya nde undala ngwari magneta arukure bari
umwami Obimbira soru borere ngulu na honyera abarekwa esendi abarekwa ninda bana bane unaruhonyore abarekwa ni bari ni miradi mingi muno kubera abarekwa abana bawohula kuri nende bursaries echi basupporta no mpaka hakikishe mwe ohubiro mwemeresi uria ohulola ngomurekwa kubera no ohubira ikoro mwemeresi okolire mbwa abarekwa bafwananga barie ifwani yabwe onabo mwene wefubire bansakira niwenyori isabu yao yigira nemo hubira ikora yao mwami Obimbira handi abarekwa echi grant kino kibahonya ohubera banyola bachakira mu biashara ne handi kunabahorera kunabahonya ohubirira mu business development fund ohunyola sende business development fund ihuberesyo mukopo okwa oyinya usasende interest yao ni ndidi muno ebyo rachire mu bank ebyo bararevere security yosi nona faidika kabisa ona lambo yatanireriani ama chingeni echo kulanga no okusia ona kula chingeni chinyingi ne biashara yao inaba ihongo Orio ni bukula pole ndakula kwa maswali ngoyo no vero marre amachomo ka ko kusirisia musisa la sia MCA vero marre sia ahubwo se bako marre se kumbo fundi kwa maswali yes ndo ngisenda kachindiki sana so okusirisia mbere ni mbola ni medaho kubera mbere ni mbola mbwe wamenya kumachi nisi ni shida amachi kurira umadala kefwe akemi fridge ne bino byahore hembwe ololambwe injili report yakulwe emyaka 1980 1970 ne sai abandu inamba abandu yahemeda ebonyala amadala Kenya machi yako na mangi mali sakira mbore mbwe lazima uhakikishie mbwe umradi kubani kuri rudacho kusirisia machi ubandu na handi chipipe chire chare ubwa hundu ye poti chibadilishibwa kuvera kwa haba nende minyahano sa chindi amachi kakosa mpaka msubutali nebyo nebe chisoni msialo silamba abandu wae bachirwa machi kunyanja sibyenye hana biendele bilio msikasino mani sakira ata masomero kuna kaberesia support o hakikisha mbwe huimbaha echi klasi cha ECD mungira yenye hana kuna hakikisha mbwe ebiro byefwe bifwane bilaye esiro mburambo esiro ngesio kubremia mpaka sibe muhali mbwe abantu banyalosa ngarra bahola biashara yawe evilai handi bahol uhakikisha mbwe hata niri obsuru isenga mtetezi w'abantu mpaka obsuru bwosi ududu isibwe unho bandu banyole ifoni manyire abwe nao serikali si manyanga mbwe ibei ingeni eyo no kurire muona kusiamo chianga mani sakira mpaka ku hakikishe mbo kutetea baria bahola biashara baria aba bani bahola biashara ya maduka uhakikishe mbwe echingira pavements echingira mu maduka kabwe chikwani sibwe billahi chikwani sibwe billahi nde cabros kona mani harano akei county who said chiria echilanga mbwe world best echi ward yeo iberesi bwangwa handi hakikishe mbwe wafanya biashara
basangarra abari n'amaduka kabwe basangarra okola biashara abundu awo neingira ndale abanyalo sangarra okola biashara nibirumbwe iria ikodi abarera abundu awo ni iria abarunga bila kwewurura mbwe bafunika okwenyolo lambwe abahorora biashara ari bilayi akhwanisiwe bilayi bari abari mubiro balole mbwe ebiro bino bimbahwe bilayi bimentenwa birinde ndechicho ekyo ni emirimo kya mutetezi handi ngolwa mulola chiro chi barabara echa county iberesania burimu sub county hasa olondokhana nende ifuni eirula mu sub county eyo ne chi barabara eche ilami hawose kuhakikishe mbwe ishayefwe kunyore hobera efunyola noringala olola mbwe i barabara i county ilami ihwanisibwa noringala Matayos chihwanisibwe Malaba chihwanisibwe ne kwosi wahekomba mbwe batetezi befwe bosi irie echi barabara gecho ne khubera busuru buno wosi burusi bwangwa khubaria abaholo biashara rudididi bosi bakhwanisibwe se ebilandaro byabwe no kyabununge rubango ku junction olola mbwe rubiashara rubyawo sikwenya mbwe abandu bahenga chitikiti cy'obusuru nisiyumoisi abakorerwa mpaka obe wosi no faidika abandu baboda boda bakhwanisirwe ebilandaro ili umbasikura bakubanga nende county ebilandaro billayi handi abalyawo amachikos kabeo akabanyala okwesa abanga nibalya khubera amalwayi mangi abe khalao yosi ni abarira handi byenye icho ibambyawo ekyo ni emirimo ekya mutetezi obore nukurola obole makwa kamarisia ndakasa kukula kama swali kabiri handi akariano undayari ali omwami Obimbira sindi kusanga fubungi okulola Western Nyota TV studio ndikore bendi abaraga esina si urupangireho sana babulabari abaishimiwa bangi barikubola bariyo lakini nulwandike sibajala masilahi kabaraga ona rujaloriye oyala ngwa Winston abaraga muburuki bwange nemwe munabaho nende nafasi echinyingi nichiri cyohola biashara nichiri nafasi cyo kunyola nafasi cyemirimo okubera nemwe munakusia iwodi eyo okubera sengo lwamanyire abaraga benya banyole abachakera muharula mu bikoli mwihale mudala muringala bebusi mwebusi amaro kurungira school fees harano wenyawe kakamwe so abaraga mwosi munaba mu echi group ne kuneho ndeho nyisiria youth empowerment programs echibani chiri mu county nende handio onyaho ho chiri mu national government okubengisiamo kubera te budget ino irerere programs chinyingi support programs kama nga kazi kwa vijana handi irerere support echabalanga youth fund youth empowerment nebyo nimbrinde mutetezi saringala bundu alala yongone echo ringala products echibani chiri mu county esi akunyalo okola muchakirena chifandi chanda habola chino chi grant chino sichihonya sichibola ngwe chiaula abantu bese kulundwa mabakaye wongone sakira munaba nei habi ni muhubira ikura mako kawo kamarisi aho bari bari okulola osina ba muhubira ikura esie mbasa ba muhubira ikura okubera
marro manya nga all devolution ni chaka devolution mulusungu wa bolambwe leadership by the people for the people nyenya abamenyi ababunyala west mweurire ngoburuki buri mahono kengwe ngwe muri nende isauti ohirangolo abandi babalanga sa izirasiyo hola budget public participation mubola bindu byemwe nisimoyisi yakoreha njo kubalanga public participation mubola bindu byemwe nikuhakikisha mbwe kuri nende itimu einalonderera kulola mbwe kukwanisya hobye ndaba ne itimu einahakikisha mbwe buri sindu silondererwa ngola bifwana mu budget ao ni amune urura mbwe mweruka bene ohiraho mbwe mulobolo mundu siyomaisi amanyire oundi akama mu class 3 oundi bali muringala yelolanga somwene obungi bw'abantu barebe abenyo buruki bano abandi bakabaho oyo imuhalo lango lwa babayira babayira nga mitoka kikingira imira nga driver wa mtoka pick up ya mira harano sai handi bafunya hwemwe ne sonyala ohuwania mipangilio kiurire ho bandu no bulo bukesi no racha ho school mureho beyiwa mbwe oburuki mundi yosi anyaloho lango la byenye hana mune yakami yao ni mpangilio kiemwe kinaba mimbikire mali sakira esemba saba esirasi no munyore nafasi eyo hundo bola ne nibirumbwe munando bola nyenye myaka kiranu nikibua mundebe mbwe wabolori orweke siambona hola bino sikulola ho nwa bihola ori omarisiye ori muno bularo hero sipindi no burukia omwami Lenard Obimbira onenderia nyaria yokwe masisala esia MCA okubira Budalangi constituency Bunyala Westward mwabura karamachomo karanako akahusirisia rimenya rikuwa nini muchukira mwambo belisesa sala ili amede kuwa wakilisha ngule abola mtetezi wemwe okubira bwana oroko la yore no mu campaign yawe ria oroko la ira mu ground neri ngula who ground ba manya ngesiaki ngula ubaguzi mbusia bosi wala siaki busia bosi bani abandi ba Bunyala West bamanya no bolo siaki bamanya busia bosi awe mwaziri Obimbira mwamu burangu yo siaki busia bosi ariano kubusia bosi ila ayo siri siembo burumundu ngabusibwe arinde mukabo kure mukwane sinikda ore uno ndormo hera kuendelea kulola ingangara ya Western Nyota TV sipindi no buruki mbola mbwe orio ni malani mbola mbwe nanga ori Priska Chuki ni malani mbola mbwe Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo orio muno Priska